Helena Dalli affaċċjat 3 sigħat ta' mistoqsijiet mill-membri tal-Parlament Ewropew bħala parti minn nomina tagħha biex issir kummissarju għall-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea. Għalkemm din il-kariga tagħha titratta l-ugwaljanza, kien hemm mistoqsijiet li ffukaw direttament fuq Malta u sitwazzjoni tal-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll is-sitwazzjoni tal-Panama Papers. Helena Dalli sejħet il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia bħala femicidju. Yes, you mentioned the brutal crime of Daphne Caruana, of the femicide of journalist Daphne Caruana Galizia, and I must say that extraordinary circumstances require extraordinary measures. Madana kollu rigward is-sitwazzjoni tal-Panama Papers u l-involviment tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri, Helena Dalli qalet li kieku hi kienet tagħmel totalment differenti milli għażel li jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat li baqa' siket u għattal dawk imsemmija fil-Panama Papers. With regard to your second part of the question, and you ask whether I agree, and I say no, I do not agree. I would have done things totally different. Throughout my political career, I stood up for good governance and the rule of law and democracy. Dan fil-waqt li kemm Konrad Mizzi kif ukoll Keith Schembri għadhom jagħmlu parti importanti fil-gvern tal-Labor, l-istess gvern li wassal biex Helena Dalli tkun nominata għal din il-karga fi Brussell. Preżenti fost il-membri parlamentari Ewropew li staqsew lil Helena Dalli kien hemm ukoll il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista David Casa.